Hallo Romy, ik wil net vir jou kom sê dat ek baie jammer is dat jy my gisterand so gesien het en wil net jammer sê dat die oudjies met wie jy my gesien het, hulle is maar swak en ek weet is vir jou skokkend om my so te sien na hoeveel jare. Ek weet laatste dat jy my nog gesien het is ek stil, gaan die regtig uit die Owe. As very buiten me. Very bad. Dus kom ik op een affie weer met klop mensen. Klop mensen brengen. Suave on the track. Yeah. Life is als een bullet. Als het jou hit, ik zweer je voelen. No baba, ik... Yang katanya baru tadi menawas di dalam sipam. Endai meniba pun dah mana katanya. Iya, apa itu? Mana me pun orang muda, mana anak langut sama anak di potong. Kau mana memang terlekut lah unsur an, unsur merola belok. Kasi bela sih. Aku me anak sebelah itu ni. Pati orang macam dia, tu dia katanya. Katanya ni nomor ni bertanya makan street mana bay uns. Yang uns kan nomor makan street apa? Yang tahu nih. Oefsha. Lo como não diem te was het man. Sim. Owe, gliezer. Nog een shora. Medusa is al wat lately op die bitches se bek sit. I can expect dat eerder 'n rapper vir breakfast zak is langer as my licious. Yo, jy kan as sien die baby so beskof ek reply nie op socials nie ek se boss. Jy gee nie 'n man 'n vrou se spannie. Ek dra die rok, bitch. Ek sta nou op, raak aan my man en maak jy my befok. Vir hom staan ek pos van die sal my nie los. Dan so tot 'n rapper baby te nie dros. My skroefies is los, nie jou fok. Worry oor op, ek en Tony en die king on top. Luister na ons of wie kan maar los. Ek sy slank op, bitch, my oog is nog geslaap. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me who